This is gonna be. Let me check what I. Okay, it's hard. Let's go. This is a serious mission we are going. Yeah, akpe Everlove TV. Me ever do the Keta Central. And akpe Keta. Enya jojo ma fi Keta. Me ever Keta duama. Ike me ever afiko yo na be lagoons view. Alo hotel ya kolechi aji lafia. One of the most popular hotel or resort in Keta. Ike ko Keta ko dare map aji faro fo ya bayi. Nanu wenye nuye John keke yomo mimaga ko hotel ya omaga examo ajuhava bi yaroyi and nshangu la fia atogu imanyam ke John nshangu togu ya gbogba jege nya agere a hotel ama alumi agere afia ya kpo nuyo ke gblen lafuma nuyo ke nya nuyo ke ojebo wazan le gapopo momo yomaga zamo nuyo ke nya nuyo gblen lafuma nya agere ji mi akpora da kpo fia enye ntefe ike ko Keta ko dare map aji abale ke magbele dogo majeja nuke jobe fi ya maga do mu mi agbagba jege na mi wo video ya vo mi agbagba jege mi akerem tefe ya ton na mi kere tefe ya ton wa mi abie nuka tututu nye nwa jo amashia male Keta agbagba jembe ya se nuka tututu jore afi aji ye maga no do mu fo gbogbo bu kekeke ejova twa bi ta pro Everlove TV do mi agere afuma mi akpo nu shia nu ike nu ike gbegbrom la afuma nya akpo nuka we miawo nuka mi asenu gomo mi ogbegbono afuma kwa gayo gblan fi an afifi azu aleka mi akpora jawagba na subscribe to Everlove TV subscribe to Everlove TV na subscriber enwu hia nwi o kami wo a enye nu ike avagbo enma kan mi dedi na makin na onye be na kpo mi apa video ye na like na lafuma wa share like na like video akwa touch reji ena na ga mi afa video a da magere gbo ta mi zo mi agere lagoons view alo lagoons mo na mi akpore nuka tututu nye nwo gjo lafuma fia enye tefe ike gbadon no fia ike na ma shama gbona en cover ji wa gere ma azoto afia bu kekeke akogere mo ba lafuma afia obe washroom ono afi washroom no akpave ya aka ejova bi washroom magalio mi zo na mi akpo ekpale na kwa nyigba na akpo nwo kata ngba lafia wo maga fia zamu ela aleka enuya ike ko Keta ko dare map aji mo shia manyanu kude Keta hu no be Keta kwa enuya ga ko Keta ga dare map aji mo shia mo ga no popon kake egba magalio mi zo na mi akpo nshan ekpo mi fia kata enye vedede echiale lafia ike fia nan man bi azoto fia ha ejebe na no very careful afina tian zoto fia enuka tawla alaka ala bo maga zamo ta ejebe fia na no alaka fia ha na wo fe ya la fia mala shoba afia do mai toilet alo na wo fe ya washroom ade ya la fia mala shoba enwa do ya ga chi afia ike mala zazan paintaro ma chi homa paintaro ma la fuma that's been ya ga la fia o ga na no wo ma fia ko fa la manwo nya la fia enya nu ike akọ Keta ko idan gogba o shia ma jina be ava ne va Keta ya va spend your night la fia aka kwale fia zura kwale fia zura anya umblanyi blibo ba fia zu alaka ika matinga fia va ga fia ava no fia wona na ko azufi do anyi no ga agblan kra ko kami anya bo lagoon sa ever several poema ga ya gbagba ire tori afia chi ga alaka mi na mi akpo ba amada fia etu fia ide rooms yo kat executive rooms yo la fia kata manye hovio nyo reception blibo enya la fia ekaka eke na be atofia ejeba no very careful. This is very very dangerous when you are passing here akponya nto matu ha na kpo mo fofo ma fifia toga very very dangerous reception enya azualaka ya gbagba jega bi afuma yega mi akpo leke fumala you definitely go there me the bar na mi atrogbo ya va gere ba nyi ya la fia monofia bachu va kpofu mo kata ya pupu yo la fia e mai mo nyi ya pupu ike ajoji na obe ya no fia aka egba fia leka ozuya fia aleka ozuya zo va mi jo mi akwera bon jipio chi afia e gablibo e chi afia
But fear was one of the fear. Everybody want to come here. This is a place everybody want to be. But let's see here. Fear lagoons and was very popular on internet. Everybody wanted to come here. Then so nuka ya job fear na chalaka. Nuka job investment bliboya. We will definitely make sure me kere tepe ya tong na mi abie. Nuka tutu job afi or close down fear. But still I got no buildings home. No buildings home. All of a sudden cover fear va achi alaka. Mi agba jege mi agere mi akọ video katan akọ fian. Horo onye malafu meji o. Edo onye la feel. Edo malafu meji e ba godo. And let's go and see how here it is. Nano pa fear yene nonoga. Nene no fear. Ya jipino na fear then kana kwa aboko dara fear. Then you are watching the lagoon. Tepani atogu. Bodo nkujibe ye mai mo a. Nene va fear na trojo na yabo ye jia eji jojo re jia no jombe ye va fear. Kaka. Tepale achialaka. Mi jagbagba. Me get one of the rooms. Akwayo lafuma. Me get one of them. Me get the room all lafuma. Me get the kam ya bora. Nuka tutu jom la fear. Me agba jege me kere akwayo afia tong. Agba jege Everlove TV me agba jege me kere me abie. Nuka tutu jo. No adan mo na mi ta mi jagba. Mi po na nyam ameya. Na nya for contact do for contact na mi Everlove TV. Send a message to us. Na mi contact her. Plus susu be atian kere na mi our interview. Alo na yin to hakpo video na jagba wa kere mi na mi abie mu de kuma ku video ku de tepe ya. Magblam no na abai magblam no ba fia a gablibo investor po create yoke ozan ye mai mo aha plan yo no ma ukatan we achifia ike umaga zamu just because maybe something happened you could close down afia kwa ikuchi alaka muke jo mi ma a solve problem akwa fia na gan do keta fo encourage you fia zo alaka mi ne mi akpo homo abale ke magblam da mi akpo homra adore ehowogbo na nokpo ho onye alafia room 1 room 2 room 3 room 4 room 5 room 6 kaka koyi kaka they are under locked at the moment bibu na bana mi va maybe it will be open ano pouvoir that close we mi agare mi akpo homra kaka still feel very dangerous na manyo ka na gare e chama ta mi akpora maybe ma akpon ka we lo homa oh abachi lo homa Abachula Homo. Wow. This is a nice place. But odo tiles. A gablibo. You blend Homo here. Let's go. Tenyi balolola enonye wapasia miatokyo chowo peya keneleksa wenami edonye klewo haji be miawo miatosinu nuvevye nyanya di dodo klameso kwitoti Blemia soli e blemia tegni balon la legege tegni ba wo nyo tegni ba wo begle alesine po sigbe po wa no da tegni ba wo nyo tegni ba wo Never adore VIP nene oba VIP kwa si enye VIP ale ya washroom oba ya washroom viara poru yara kola fia
and this is executive room, VIP room enya. Then the pobana unshiangala intact. Unshiangala intact. Do fia ba do mahi oga totroga ga vava wo ijia. Alo fia anyi no galaka. Achia na no pumbu keke ko agban ko anyi nyoko agere achiama. Jagwaba na comment na nye na kudani anwa. Comment na nami the what you know about this place. Alo fia no ga as ghost town. Mayimda don't come. Mayimda ngogba let me akpo. I like how challenging it is. Don't come. Akpo how challenging it is la. Let's go there to one of the VIP over here. One of the VIP. Banto yenye afia the first place yako owo afi kwaje ngagoma onye vasa sero penye ekafia ha da ka VIP ada kalenya na kwa anya ba VIP ceiling le hoya malo ceiling le homalo yakwagwaje gamya agara the other side ha na mi akpara ba nuka tuzu eji lafia ha don kuji ibe mi agwagwaje gamya kare the owner of this place ya be nya da cover wa da muna nuka jo afifia na chialaka. Everlove TV jagbana subscribe support me then subscribe I share na mother plus amananya nu ikatututu 1 million Keta Volta region jagbagwa jembe miafo nu yo na anya nu ike ano amashia magbo ikami ejijimbe wano miagbon ha. So let's go to the moto mi gere moto miakpo. See look at how look afia la wale ka afia la na kwa afia ba bale ka fia la aka amaro akwa fia ha wa akpanyi fekpoi ono akpanyi ma fia Tenyi balolola enunye wapasia miatokyo chowo peya keneletsa wenami edonye klewo haji be miawo miatosinu nuvevye nyanyadi dodo klameso kwitoti Blemia soli e blemia denyi balon la legege fia ye no nyaba uko jeski avia fia utona afia ina da chafu chiaji lagoon aji and then you see aya ha azungu chiafia moga na ko ga play azuchi chiafia voya fia no go bukaka agbala leke oge kaka mi agwagwajem mi agere apai ena kwa akpaya akobo afi akpaya o akpai to ye okoje gomogban afiva eje gomopla akpai ta mi ne mi akpo akpai hada anu ka tututu la akpai ha mi akpora ba nu ka tututu nya nu ka la akpaya anu ka we nya property o ka gblan la fuma ha mi a check agba subscribe subscribe ye ko na wo akọ support Everlove TV Eva akpa vevelia na kpofia afi mazofia reja afia lenu ya afublibo nyamokpa va na kpo afida kpo afiara aika jua biafia aleka jua biafia katanya clean enough for us afia la huhu onye ma afia la huhu a onye jobi fia ta afia la huhu po homara ko homa ko ma fia han washroom onye fia maybe it seems it's washroom fia
Cut it. Ha! This is gonna be. Let me check what I. Okay, it's hard. Let's go. This is a serious mission we are going. Hey, cut it now.